RIMS के डॉक्टर सिंगना OPD amadi emergency service leppagee khongjang changsiliba asi handokpiyu haina thamoi AC के MLA Joykishan na appeal tawrakle wafam asi swasth nari सशक्त परिवार अभियान के सरुखम ओइना थंगोइबन AC की सु थंगाल बाजार के धर्मशाला पांगथोखिबा हेल्थ कैम्प दा फोंदोखिबने MLA सिना मखा तारदुना नोंगमनिनी असिदा RIMS द पेशेंट अनि लैखिदबा अदुदा पेशेंट पार्टी न नुंगाइतबा फोंदोकपदा हेन साथीब फिरेप लौदुना लोब खुत्ता पाइरगा चथखिबा थवोंग मयाम अमा लैख्रे मसिगी पाउखुम ओइना मेडिकल प्रोफेशन द लैरिबा RIMS की स्टाफ सिंगना OPD amadi emergency na jingba thabak makhal amata tawraroi haina lauthokre asiguma thaudok asi yamna nungaitaba thaudok ni masida patient party su chummi hairoi loinana Manipur gi matik charaba amadi miyamna respect tawriba medical profession da leiriba sing maruoina RIMS ki staff sing na thabak tawroi haibasina amuka hena nungaitaba fawi haike RIMS की मेडिकल स्टाफ सिंह कोई स्माइन तौदना थबक तौर है वकल रे तौहनजनिंगदे यारगदे हंदोकपियु लोगी एक्शन लौखटपियु लोगी एक्शन लौखट्रे अदुम हाइबिरो कदबोइसि लौखटलोइदोनि ngasi Manipur की पुलिस दा होजिकि इरांग सिदैदा लो ngang na leiba mi do onjel laga moi do furak pa yawgrabane me amloi unabri du ne law enforcing force policing sida akoi khut harak pa yawgrabane ado policing sina akoi de khut hara edan akoi nongala akoi khulai loi thado ani ana leigra di kamai tong aduna moju matau tawi tam na tan farai aduna law gi mai legal process dum laksani